Kublai phi baroj katup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat kipa kongsan mentaka singi gilong. Lenyar kipat ba kathan chokpon. Penkup burom kaseng nongshet midday meal ya uba Kenneth. Yap jelop usamla haden rongsai. Ban penkha tenat kahitu hamau sentai. Tementang ne phaj ki khubor ki bakhamania. Hakalai phau tarik unai lar. Kipat ba kathan chokpot South Garo Hills kilak kedang ban maramot dala ka jong kabor man kapor ka surok nadu khakija shadu chokpot kabalajat rathai hadu bamla shu ban batai. Kipat ba kila ut show sengber ar marak MLA baca ki bor jong ka PWD la bun sen. Hendrai hadu menta empat yo idak AA bakin pelaj kipat ba nakane ka sosat hakalit kawan. Sasisien kipai ba na kibabun kisnong hakathan chokpot kila kuntu ya ka sarkar jela yau MLA jengki bade ka PWD banle yala ka kamram balatenrong haterpeng jengki. Kaseng kinong syadja midday meal kabala tipru kum ka cook kam helper union nong stad hakalai pho tarik unai lar kalapan kuburam ya uba Kenneth Shadab unong aibut jong kani kaseng. Kani kajik perkuburam na kaseng kinong syadja sngi ya uba Shadab kalong kum kadak ban penpau ya kajing sngungu yauni urang ba ubala le bha bat ubala trei borba bat prat dan tiru na kabenta kajing mentoy bat ki kam jong kaseng. Ya kani kajing lang penkuburam lapan long hapo Bishop Hall nong ston hakaba uba en nong dekhar ula long kumukong san hakajing dan lang kakong pi marwen bat ar ding do President bat Secretary jong kani kaseng bat kilong kumi kinong shed midday meal na keleng jong ka district. Nhà học y chang lang baro. Dongin na kalian suka kuk kamatan Union Knoxton, ni dan ni ban ai sun bhai ki ma la manta kan ni jin le bha ba ki jin ram chung ki na manta jin ni ko rai tang ini jin ai ba le oh ya si jin le chung ki na manta jin ni kilong ki ba krau rai lang jin ai jin ni kilong ki ba re ro se bha kriang ya kan ni lalu man si chung ki praise Jinsmen Paulus Apostol Syakinong Filipi Kalanong Kabaar Kapat Lai Adul Sawang Watle ayay Da kajimnya kenroy lani jingya ko Handray da kajim smaurit Handray da kajim smaurit Kata kabe katempian kabas mau kena ha Nantaru wong tunyaw yakiway Am alon ban yanadi Snap hamon tunyaw yakiway am alor ban yaladi namta sisu kabas mo tanatan uway pa uway uday ban kampe yaka jimman toy jong kiway pan ban yala kijong uway pa uway uday ban kampe yaka jimman toy kiway pan ban yala kijong. Dan kini kita kentin ki Dr. Paulus Apostol ki bau hikai yang ki Kristen banyak imah kene kepercayai na kabenta ki wen banyak imah kene kepercayai na kabenta ki para bri kata kene ka jinsu tenak ke pakrautan ngalai ta ani na sokung banjau umat abang perkat ya kani kapan kenal ki kentin ki jong jisu mo ki bau jisu om Nalapan ko si Paulus ki basa ng lungkot tamuway uwan ban ay burong siya ay kita kitandai mo
Kami kajing semua kami kalahkan kepada crowd tam hakmat jauh belai kajing semua kami kajing apa penpau ya kajing semua kamnya sana kamnya sani. Mereka apa penpau kajing semua kayak jauh belai. Belai yoi kita download kita semua di jompi. Belai yoi kita di download kita buat di jompi. Belai yoi ya kata download ke masyarakat ke jompi. Tekani tadi kata ke bakrau tam hakmat ke jompi. Haka jin sisa manta kasli nalamu banduan yang lamu di parlok di balak mana ibun di jingarap di ban batai lagi. Mereka semua kani kamde kasni. Di naterpat ya pi lada kani kajinya teli ka beten lada kani kajinya renti ka beten ngala ya pendek bat katu kani ki perlok ki ba bila ya trei bah di kam imlan salam banyin saya pendek di sini banyak batai bah ya pi ya ki skim ki bapuan bah ki badai kerpang na kebenta ki long kuni kerpang na kebenta ki baduk ngin saya perlong kerpang nakarai hangi bakame kahon saya wan kambun wat kitu ki bangdai ki kukruk semua bahaya wer di kilong kuni ya wer di kilong pa ki baduk nyen saya pendek namar ba lada pimtip bahaya ki skim ki babun ki badai na kabenta ki baduk kin kan sa susai kai namar lada setiwei ki Jakarta yo lada setiwei ki distrik yo lada setiwei ki sok division kiyo balai sapi pat kinunjo. Uwe usamla nasionong Banggal Kata hatan Cibinang. Kabahab Hapulbari Police Station West Garo Hills. Ulay yap jelop Harongsai Valley Irrigation Dam haka arpo khandai tarik unailar. Karkum kajinge thu juki brio ki balayo iya kani kajingja. Uni usamla uba kerteng u iman man nasionong Banggal Kata ula kenthi banjingi hakani ka den Henry misho chasla Kibriyo nakani kasnong kila pentep marmarsh ki pulit ki balawan wood syakate ka jaka rengkat bat ki pulit jingi ban thuet yau ni usamla. Ki pulit jingi kila wat saudong jongkani ka den Henry Kimsham Satya yau ni usamla nakadaw baka kala jingut palat bat Kim Yu AA syapo Hagastat jongka live hau tarik kila yo eka met jong ni usamla bat lara eka syaki jaka sumar banle yaki jing toket ki badan kam. ওই খসা খসা করতে তাই দেখেন আমরা না দিলে উঠতে থাকিল হয় আর বেলছে ভাই আসিছেন ভাই Kahnyotrap Integrated Territorial Organization Hitu Riboy District hakalai phau tarik unailar kelapen khap tanat trekam bat pen scam mikinokit kam bat thamai jongka Mausen Tai area. Hakani kasngi lapen scam mikinokit kam bat thamai da usamla Kenny Nongrum u General Secretary hakajing don lang usamla Abor Nongrum Working President bat kiwe. Kinokit kam juga Hitu Mausen Tai ki kenthop ya President usamla Wan Bor Lingdo na tau Secretary samla Sharai Lang Lingdo bat ar phongut ki dekhot ngau nunggu akating wasam walam bukli ados tekat ya kane jingete kular bankongo bat burenti ya kariti trekam jongka itu kumba kaseng kalau sweet la shore ya kan bat ngantre na kabenta kari bat kejaj benriu hinyutrep hakan nongrim jong kejing lai lui kahok bat kejing syakri masnu sarong ban syakri ya kari bat jiki parado parasnam bat ngakuloi ban IT lut wat lada ngadei ban yaitin ba shispaksha kajing sitong na kabenta ban yada ya kari lem kanu kajing benyau ne jing babe ngalong pokoloi ban yapeng wat yala kajing im na kabenta kadaw ba ka itu gayeng an shim halade uba baha kupar
Banyo syakri yala kari lingba kasing berkajing I jonga ya kari kan ongkut lani kan dukut na ngadei wa tiar kari balakha anjing yale na namar jongka Manyada ya kajaj benriu hinyutrem man phala kajing im na namar kali kajing lai duit ka hok bat kajing syakri untuk mentah bila degi dekat papura jongka itu kapten ay to sakma tementang ya lo ki kapten baro agane ka seng itu jongi ya lo ki no yalam baro agane ka seng itu jongi te hukum no yalam ngim dei ban pet ban pa ki we sakman kum ki no yalam ngi dan kam ban mi ya de sakman te kum ka kantin bo om Steve Jobs no we wa buno everybody want to go to heaven but nobody wants to die wamun kum no de ngai sung tho kata baro ba ban ya rem dan ba mi sebeleng tho kata ban ngom ha biak mi sebeleng kata kantin bo om eping mentang sing lo ka jing pusan ya pi baro in kwa ka jing suk ya ka jing bha development mo ngi pe ka song ka in kwa ka development in kwa ka ne jimun toy ne ka kam ki jam ni kun samla ki jongi in kwa surok ba bha in kwa ka ba paka ka lai ba paka kare don pat uwe pat ban len na de ban mi sakman kata ka ne jing mot ya kata kan ken ba ban pai pi mata te ban yo ai kita pat ni don kam ban du ne ban sacrifice din parang yo ban len ni la de Mentak bagi ke isu per ka jela jumi. Kemudian sudah atau sistem simen mah katu kerja sabam jad merio jumi. Dai niam. Sabam ada waktu. Kai kata kolam. Lada kungi yimi sakmak pat ban kersan. Mano ba kersan. Kata dikeli di bandan. Lada ni lada ngaya de ngamle ai. Mano bale ai na mata juna. Kata ni lengkap. Kalau kai basu tenan ba PP1 ban eslo ban trai ban syakri. Kata kai ke mensim ke bakrabo pila don ka mensim yo pi kum utau nok song senong boporal ne kum tau jai benreu jong kane ka bri nyu trap le kum jai benreu jong bri nyu trap ngidan ka kamram bangi hakun kali na de ni la le ayu na mata kane ka ri ka bai ki jongi nimla ban ba utai kam le ai ka tai ka kam le ai lane utai officer kam le ai lane ka tai ka senong kam le ai ne ki kon samla kam le ai hakun kali dala de shwa ka ai la le na mata kane ka ri ka bri nyu trap jongi ala de asdong athau ala de po district ada po kastir ada po kari rokawai kata kadun kam kum kibreu ni dun kam mi sakman nama dam dei mangi manopat kata dikeli di bandan manopat ban penhai ini manopat ban rakyat kata jing suk ini manopat ban rakyat kata jing bentoy aka snong kata wajangi dengar undakan bun bungtin en rengan ai ka kublai ka karwo e pi ka basai ka longba to ai ketiga mon ketiga diang kum ginong trei mon sobha na mata briu nyo trap jongi ni ai bersim lang wi wi te hawa pia trai pat bedon ke jing su jimbul lang pramembar sabele lo kam da don ke jing pentit lang jing ya su thu lang omon sia idat pat ya no re ya no te tang ni kenten imslam dari jai beliau jungi imslam dari khasi jungi burom jom ki negi beliau jo keseng ki lawan naka distrik ki lapan skem kerpang nak pertajung wat langi lo tangwe arut akane kesinjam ke badan staf tanpa ngindang ya suki tehakne kepor na ai keblero ya baro ini kibaya dan langangne para dapat banyak ini ribuan distrik ba omdon kano nakaliang jongi kapa pat ni mu dari kadai tang kata kowe kapan yasno lang bat kabor jom ka distrik jom ka hito jongi nga pernah bro siketin agak por shwa ban sedang jom kane ka sinyalan bang don kanu batang pernah kata mama tang kini siketin di banga anak wa berkret isin bangi rai Bandung kita kau ke itu ngidai bandon aku wekan akan orang ke baskem banjeng betit la dalam kumno la dan tumbang nemo la ini la dan jenjar pak syaru Kinong yalam kabalang Catholic na East Khasi Hills Bat Riboy District
kilaya kendo ya ki bor ba penyat ya katanat penroy ya ka kwat ka khia ha biangki hall parish cathedral lajum khra banya mirjing mut halor ki kam penroy bat kentiu ya ka kwat ka khia jo ki bad ba ha ka jela Hakani ka jingalang ladon lang Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, Shillong Archdiocese, Kakong RM Kurba, Deputy Commissioner East Khasi Hills, Dr. R. Alia, Director of Health Services, Dr. E.L. Karmuti, District Medical and Health Officer, Dr. V. Lalu, Ortho Specialist, Barki Padar na East Khasi Baribhoy District. Kakong Kurba, Kalabatay, Hakani ka jingalang, halor ki phang ki bayadei batka jingjlan rata kilong kami, ka jingjalan rata ki khulung khana, ka jingduna ha ka jingyap ki khulung, ki longkme badang khadang pun, barbon ki phang ki bayade barka kwat ka khya, ki lat kilenti banyada na ki jingpang babon jat jongkani ka juk. Ka Dr. E.L. Karmuti, kala batay ki phang ki bayade bat ki lat kilenti, ban yarap ki longkme ki badang khadang pun, ki tika yadai ki khulung khana, ban penslur ki longkme ban khakhon ha ki hospital, bat ki wei de ki phang. Hagani ka jingalang lapan pau bakalong kapadon kam hadu kata-kata yakinong penyat balang banya snow kti lang hakini ki kam yada yaki jingim bareka kwat ka khia joki pad nong sangshnong kani ka jingamur jingmur kalong ka ba seiso baro arliang kila menjur ban trade ka we ka but berkabor nagabanta ka kwat ka khia ka bha ka miat jongki pad ba ka jela For Wilaya is 30 deaths for 1,000 live births compared to Kerala with 6 and the world with 29. This is a source from the NHS4. Mothers avail the antenatal care for only 53.2% in comparison to Kerala 61.2%. Then institutional deliveries in the state are at a very low level of 51.4%. Kaseng Federation of Khasi Jantia Garu People FKJGP mau kerwat circle haka arpo khandai tarik unailar haka jingalam jeng uba KL Nonglat bar uba Enbors Imyong President bar General Secretary kilaya kendo ya DSP mau kerwan bar kumju ru ya Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills ba Ti Lengwa haka bayade bar kajing jelai ki kamtu kamlute hayo mau kerwan Kira kerpada ki bor Sanshar District ban penbiang kilat pahara kamtam hakapor mir ban hakapor ban liplat ban shngan ki kentai kena bat kinong let nongwan. Matangi sngeu ni don thang ni da chumi nang tena po DSP office ka jinge kendo jinge na kaseng long halor ka nong rim nomor ngi I haki kot kubor na ka we ka por sikwe pat barbun kinong snong jong ka yo makrwat baki dan hapdeng jo ka jing songs ir tina kaleng jongi jong ka FPGP ngila persyang ban wani kendo yo DSP halor kan ka pabon ki kam tu kam lote po jong ka yo makrwat tina kaleng jong DSP ulah simkia halor kan ba nang ne sakmat ba on sapa no yakini by day bakini ki patrolling marknang baki ki brio baki basyong basa po yo bakin omdon kano ka jing satu nomor bai iya kini kisngi bamta Baman laka singi namar imat bal jelai plat no drugs baka jelai kini ka kamtu kam tim hapo yung ka yo makrwat bat kumjuru nakaliang nyoki kena school kim not syu ban yat kijat kamtam ki bapule na stai ki kena bawan ban pule na stai na chileng ki wan pule hapo makrwat kim not syu ban yat kijat namar bon plat kinong lute te nakaliang jongi kum kaseng ikerpat ba dalong kabala yaki bor ki bade kami Kabayde bat song suk song sain long bala bakin penklan ya kibor pahra khnang ba kan omdon syu kino ba nang nei sikmat yak bakin omdon syu kino ki jingji ek bas ngosi khamtam ha kabayde ha ka imlang salang bat kumbalong ha kinik singi bam takat haduk bam tang i ba nakaliang pulis kim sim perla sim kia tengi kerpat banang nei sikmat long bala kum kaseng ni kerpat long bala yak ba ni kum kaseng ni kloy bani trelang rengkat bat kibor jong ke pulis ba ngiliok bani kendo yo DSP kumtu kul miyok ban batai presiden tena nda kaliang jungi ka FKJP ukwat sakal iwan ban bu jitha Ahmad jong u deputy commissioner jungi ban kerpat yo ba un bu penbiang bot pahara kamtam ya kayo mokrwat aga ba kinong song snong jong kayo mokrwat kinong song dukan na do ki pajba ro kidan hajing bom sengan so kalik kawan joki namar ka kajingbun palat ka ki kamtu kamthem te na kaleng ka jungi ngilay bani kendo yo deputy commissioner ngai
Habang ye kenduk udi putih komisioner ususem tang ye kejing tok kebangi ai mengi de umla kwa ban ya keren bat ngi te kane ka pen pau ba don kejing ya trelang bat ngi kum pajba te na keleng jungi ka sengi pen pau kejing saudew ya une u disi jungi ubom patiau ya ngi kum ki pajba nong chong mar habang ngi la yo ban ya alaj ai jing tok u klem kwa ban ya keren bat ngi te ngi sukarpat ya ka district administration bahkan sim khialam ya kedika kam namar kane kedika kam yap kam im jong ki pajba jong kadong katany te ni karpat ba la kuno kuno ide ban sim khia ban penbiang bor para kam tam ki pon men met ba ki kam tu kam tem namar da na ka jing jelai jong ki nong di drop te ka wanra ya ka songs air ya ki pajba nong lai jong wan kam tam ki kulung kena ki gentai kam don su ka jing song suk jong sain hakane kadong katany ka jungi Kajuai Diocese Catholic Youth Movement JDCYM kala penlong ya kalumpung ya kendu lang jong ki khon samla lani ka Youth Fest na baro ki parish jong kane ka jalan yam ha Holy Cross parish Umkyang East Janta Hills ha ka arpoh reu bat arpoh nyau tarik unailar ka ba wanra ya ka jingshit rahamen siem ka ba kraw ha padeng jong ki kathong jong kane kalumpung kalong ban sngoutho jana ya ka ktien ublei ban wanra ka jingya jan ha padeng jong ki ha ka imlang salang nang taban ya trelang ban wanra eka roy kapa haka jing im shimet ki khon samla bar kum ki khon kristan haka balang bar ka jing shanya teli telan ha unong pen em utrai Jesu Kris haka jing em jongi ka baman kasngi haka arpun riu terik kasngi sajan la penlong eka lumpung pen isap pen ipong haki rukom ba per bala batai shapang ka jing shirkei jong udrop bat pa upenjat ya ka jing em jong ubriu haka singi ublei la penrehem ya ka Youth Fest da ka mas pakot bar ka jing mani sakramen bala lam khmat da Reverend Padar Ebor Mitri Henry Lamare haka seneng ka kraw u Padar Ebor mi Henry Lamare ula kentu kan pham ya ki khon samla ban bo ya ka jinglong baslur hakman bar ka jingle ran shaden namar bun sien ki khon samla ki shlur haki wei ki kam kat ba haka kam sim haki kam jo ka balang bar haki kam jo ka seng samla jong ki hi kirandien ula penkut da ka baong long ki baslur ban yarap ban penshit rehem haki kam ki jam joga balang shnong ki paris jong phi bat haki kam joga diocese hi baro kawai lapen wai ya kani ka Youth Fest da ka ba penhyar khando ya ka lama joga seng da u advisor ba kemen lang dekhar
Nilang terus ukur dari sarung no. Hari ini jadi soal aliwane dan senyap tu. Wah, tu ini mana bola di sarung cade, bola di jujur hakmat. Celur, betul. Hari ini kam celur bayi. Tangan betul je kam jom saya kendo ram sarung. Jadi dalam ini kebersih. Nampak pun kita boleh dikelam-kelam. Bola yang sarung ini cedek hawa tu bagi kam di sendiri. Pure koi mana jalan, ameh kawan kebentar. Bentar ini yo bentar nado balang sunong. Yo mana ko chur, nama ki engkang chur le nado ko yung kosan. Tentang yang dua sarung ini kai bini. Nanti ko hejung no. Tadu wai ni tadu Badak itu ki kuboy lepoy syabakun, tarah do bangin de syambiang kublai shibun.